Kulumak lishabil esilika kwa Jesucristo Jois Ibaon San Lucas. Sablikutana anko oli Jesus chitihok sashbensu utkishnumse chishunile opkin yo chitihok chinulios. Kutanok kishpokep lishzorom kishsikru kaplahus ashyankep ut apostol kishkechok shkawai. Lach Simon ach Pedro chik kishkechok shkawa ut lach Andrés liritzin lach Santiago ut lach Juan lach Felipe ut lach Bartolomé lach Mateo ut lach Tomás lach Santiago lach Alfeo ut lach Simón licelote achquina yemare lach Judas lach Santiago ut lach Judas Iscariote aliki balakin kreli Jesús. Roshbeneb nak kikube chakli Jesús tohanak kishaklik sa huni na ta aru barkuina baleb ishsolom ut shikileb litenamit chale nakep chaksa chishunil Judea Jerusalén uchireli palabra Tiro ut Sidón que kulak shirabinkili Jesús hokuirenak te irtesik rikin ishtahileb ut takwasim ileb shpan litzach musiqeh nikek irak ahkui chishunil tenamit nakeshsik charah runak te cheli Jesús shpaqna el chakrikin hulni kwankilal dinashkirtasi chishunileb Ratin likakwa